Sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Boga anak, kedaeng, mau acan, mbak baju gitu deh. Dan naon buat anak tak, bermaksud pada kedua orang tua. Sudah. Ada, udah gosok, iya mah. Anak kue, sarape, timbang, ngone, deh. Ojek! Apa? Adik! Boga anak, ada nyusu acan. Coba bantuan mah ya, angkatin ya, nggak mangut kolot. Itu tuh, belari itu tuh, ojek tuh. Mati itu di sini aja. Kolot mata iya. Kemana kan ya? Tuh kali itu penting. Ayo. Aceng kemana bae Aceng? Wah, anaknya sawalan maknya. Ih. Nggak sih, tadi juga balik ke rumah duit pokoknya mah. Nah, anak ih, kagoyan molor baik ke molor tedek mantuan indung sama sekali. Lah, kayak kedeng deh garing mana asup lah aja dok. Tuh si mati poe mamarahan bae, aing salah naon ya. Kiraku hidup sih ya. Tuh berdosa aing ke kolot aing. Aing can minta duit pokok. Iya, nyambel nih ojek mampu ini. Naon? Pak. Pak. Naon deh dia balik deh. Enggak lagi ke sawah. Duit Gua duit yang beli es. dah beda apa ya udah sama ya. Mama, geran sih, Pak. 10.000 itu 10.000. Ya lagi ya ngalih lah ya. Nah. Ini sekali itu. Lu benar. Tambahan mah beli rokok. Deui, Jack. Mangga tuh. Goceng, Harga goceng, tuh, mah. harga tuh di sambel doang, Jack. Pak. Ih. Geus eueuh. Ih, ya tuh susah ieu Geus. mah. Coba anak. Ke sawah deui. Nyar gawe teu bebeunangan. Ya Allah, ijazah aing geus teu guna, baiklah. Cuma aing sekolah ge jauh-jauh sekolah. Demes ya. Lapar deui. Kejo mending boga pamajikan mah anu ngasakeun anu ngaliwetkeun aing minta kana saeuna sugan belah aya milik macul deui lah. Bisa sekojek beli dari 10.000 cukup deh nah. Kendahan mah. Coba lah disobek ya. Omel. Kan bawakan beres sanggup lah. Mang di sini mang. Pokoknya mah. Mana?
Terus dia kalau loba-loba kudu irit sampai saminggu ini sang sambalnya. Nggak asal nempel baik. Oke, Jack kesukaannya uyah. Terus Jack hidup susah kieu dah nanti rumah. Ambilkan heula lah. Ini pohon minumna tacan. Bisa kaselak modar kan pohon. Merosot deh. Yek. Tambahin, maka sawah segala. Iya, bisa teman, mama khawatir jangan negara di sana. Dasar mau urang keur lapar, Mak. Cuma Iya, beneran minum amat aja. mau ieu. Diukur gampang kamu mah pusing itu salah. Mak, bacul betul teruskeun, Mak. Pangalunjak, karena Sudah, kolot, terus kolot. Kira angis, Mak. Sapoe deui, sapoe deui. Kemarin kan kena asing mambela. Mam bener ceng, gawe sing bener, digede boga milih. Mak asin teuing. Kan make kesukaan aceng. Yang nang ieu masa baskom meureun, Mak. Itu sakitu doang tuh. Mah, Saeutik mah. ai. Lah, pada tanggung. Make sambal we make sambal. Coba make sambal itu. Minum mulai bisa keselaknya napaeh we urusanan mah kudu nguburkeun. Malu walau bawa mah tuh mendingan macul, Mak. Kira-kira di Gojek mah karena nu kolor kita maju segala naon. Imot. Melunjak kamu. Mohon ampun, Mak. Ah. Enak kan? Asin. Ya kan? Berkambel toekeun ke hamba. Minum lah memang kolot kencang awan. Ya, Mak. Ih, di palanas. Mak. Rada amat. Mak ngingin kumajing. Ada. Ya, Mak. Jadi, Mak, saya kelang. Apang gede, apang awak Mak, apang gede. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya guys.